أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تماشاوانی عزیز، جارك دي أز وسيدة ملا محمود تبياتي بسيرة نبي عليه الصلاة والسلام أم بهفرنا. سيدة بخير هات. خير أخذ اللوب أخذ جورازي بسيدة. سيدة صحبتها ما بريد در حقي حبشيستاني دبو هجرة أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام دبو. ربي العالمين فرصة بدي إن شاء الله فهر صحبتي خوشي أمي در حقي هجرة يكمين ويا دو يمين دا أمي بكن إن شاء الله. لورا أصحاب الرسول عليه السلام وكجوهن جيزان تجارة هجرة كرنا حبشيستاني. سسيا كرنا سيدة. سسيا جارة كرنا. إن شاء الله دندر صحبة تأخذ من بين الزمن. بله مقصد راس يعني وكون دبيجين تبع تاريخ هذا دو در واسطة. بله. فقط الجور كولينية ما سكرنا. الجور لكولينية وساعات خوش سيدة. دفردا سيدة قيزار رسول عليه الصلاة والسلام شيء أم دبينن عثماني كوري عفان را حضرتي رقية بله حضرتي رقية هجرت كريا كرم كن سيدة ونشة كرم دار بن خد جورازي به ديسا تماشاواني خا سلام بكن حرمت و دل خوشية خا پیشکش شوان بكن سيدة حتى درباس بوش خا وكو كرم كر ديست درباري هجرت حبشستان دم صحبت دكر fakat hafta derbas bu jinavaroka hicret ezedetir. Hicret şu bu. Ev hicret çima bu bal Habeşistan'e ve hattı bu kerin. Hebetir am serveya sekini. Brasti ji hicret navaroka ve bir şekleki berfireh meyizah kir. Sebebi çuna Habeşistan mani bu zaman. Hatta şes sebep meres kirebun. Ma gottu bu jbulvan şes sebeba. پیغمبر علیه الصلاة والسلام و اصحابه خواه هجرت حبشیستانی کرنه فقط مگوش بالوان سبب باجی ام باورن هنک سببی دیجی هبون فقط ام حقا سیزانه یعنی محقق رسول خدا صلی الله علیه و سلم دما حبشیستان جبو اصحابه خواه جیه هجرت هل بجار قالك سبب برج پیش چاوا گرته بود جوانا هنکی ام سرو ببون معنی بو زمان و بی شکلی صحبت ما قدیه بو ایرو اون حزکن نواروکا و هجرت چه بو چاوا اف هجرت بکار هات امل سروی بسکنن هجرتا حبشستان یهود شخوخته ما بمینه انشالله امی بحثا عادو دیا بکن نمینه انشالله برنامه ده دیسا امی بحثا هجرتا حبشستانی دو دیا و اساسیات و نابری دهیه امی انشالله بحثا ویجی بکن yani Habeşistan hicreta ve çe şekli bikar hat muhacir çıkasıl vurman tavgaravani vur çava bu inşallah döndür sohbeta xademi binin zaman. Bele selam. Kerem. Sala nübüvveti penca jehiyama Mekke maha Recebe bu. Roja ki Peygamber aleyhissalatu vesselam gazi ashabi xoyi çilekeş u fedakardı ki جوان را وهاد بيشي دبي هون إديل سروية أردي بقرن بلا ببن خداي تعالى وديسا بجفين سرهف تابي يخطا بياد بيجي أصحابي بيخمبر عليه السلام فهم دكين رسول خدا صلى الله عليه وسلم أمريوان بدركتنا جندر مكي دكين جبر بيه كيجي أصحابي جيد برسن دبيجين يا رسول الله أمي بكذا هرن يعني هون دبين بلا ببن فقط أمي بكذا هرن بيخمبر عليه الصلاة والسلام جوان را دبيجي هون هرن حبشيستاني قنجي لورا الويري حكم داركي عادل هي از هيفي دارم هون هرن ولاتيوي هون هرن دولتاوي ظلم الوناي كرن لباوي هوني بهورن و اوي دهر واليده ده هميق ونا غاده و علی کاریا و بکی لوری بن حتی خدای تعالی ریک خلاصی جوان تنگیا جوار وکی لوری بمینن بوی امر رسول خدا صلی الله علیه و سلم دری هجرت حبشیستان یکم ودبه دری ودبه پیغمبر علیه الصلاة والسلام صحبت خوی بورید جی
معانی بو زمان تماشاوانه ما و بی بالاوان ما گود و شاندن جی صحابی وی نبدستی خوبون یعنی ایگوی تبلیغی هجرتی ببانا پیغمبر علیه السلام وان هلد بجارت وان دناقان وان تثبیت دکر و بی شکلی کمک جواک بچوک پیغمبر علیه السلام آوا کرد پیغمبر علیه السلام جواک بچوک جبو هجرتی آماده کرد فقط بریا اف قفیلا بچوک درکبن و ریویتیه خدای تعالی تخست بهنك خصوصيتا بشتوانتيا و قفيله بكي دقنا هرن اف دولتا دوري ولات و اف دولتا گو ديني نصرالي حاكم بو لور پخيل تنگيا نبينن صحبتا خويد جيب كرتاهي معني بو زمان ما گو حبشيستان انساني و بتيبتي نصرا بون يعني فله بون منهم واحد و بشا دولتك قديني نصرالي حاكم بو و بباوريات تسليسي يعني او باوريات في الله در حق خدا در حق جبرائيل ومريم دي و باوريات سران سر بمانا هلبت دويگو بريا هرن و دولت خدای تعالى دوارنا دي قوناغنا دي شيرتنا المهاجرة بكي و دوي واردي خدا عز وجل بريا مهاجر بريك هبن چند آیت جو قرآن پیروز صورت نی جدا داخست خست وان مهاجره گویدر کون بوان خصوصیتا بخملینه دقانه دکاره بنور جوا خوابدن خانه حیلن مثلا یک جوان آیتا صورت زمر آیتا دهایی خدا عز وجل معنا و آیتا کریمه ده دبی ای رسول من جهت من و ببیجه یعنی طرف مده ببیجه ای عبد منی ایمان آنینه جرابه خواب بترسن و خواب پاریزن لوی دنیای جبوی قنجیه دکن قنجی هی ارده خدا فره آنجا یگو صبر دکن اجراوان بیجمار امی بدنوان دورده چونا هجرتك و شرطی هی خدا عز وجل هجرتك و شرطی دین زمان دیسا سورة النحل آیتا سدیده خدا عز وجل دبی کسی ریا خدا ده هجرت بکی ولسر روی ارده برکت و پر فرهبونه فرهی بینه دیسا سورة عنکبوت آیت 56 و 59 ده خدا عز وجل دبی عبد من یگو ایمان آنینه ارده من فرهه جبر وی هو جمن را عبادته بکن هر نفس وی مرنه بتعمینه بشتره هونه ببال مذ بين زيفراندن جبو يجو إيمان آنين عمل صالح دكن أمل جنتي قناغني خصوصي قد بنوان ري جم دهركن أمي بدنوان أوانا دائم ودوان جنت عاد بمينن ينجو وها عمل دكن أبيا جوان نشخواس مكافاتك جرينجي أوانا ني إيجو صبر دكن هو توكليا خب خداتينن أفجي ديسا اللي مقابل دركتنا هجرتي مكافاتا قوي من مهاجر قزنج بكن خدا عز وجل دي بريا دركتني وان بفي مكافاتي دام مزگينان يعني وك يكي إرغاتك عملاكي كاركركي بريا بشغله يك أجرتاوي بدي تدي بغيرتر بشغله خدای تعالی جي دخست بريا مهاجر دركبن في ريوتيا دوري ولاد تخص مكافاتا هجرتي يعني بعقيده ودستك بعقيده وان دستك بكم مكافاتا هجرتي وان بده هينكرن اف كوملا بچوك يعني اف جواكا خبره وعم بشكل سكن يعني محققه هناكي ملتي مكي لغوري ملتي حبشيستاني بتشكي دور بون يعني جعل معرفاني بتشكي دور بون هالوز بيجي مثلا يعني ملتي حبشيستاني بديني نصارى بديني فلاتيه زانابون ودولتا وازنجين تربو حالي واخوش تربو سلطاني وا لغوري حكمداري مكي عادل تربون قول رسول الله عليه السلام قوتيو ازي وشين موالاتك يولو قو انسانك دل برحم مزنيوية و رحمل وكي هم مثلا دقال فيجي دقال قو خط على تدبير مثلا
سورة وك سورة مريم قو تدا بله. بحث حضرت زكريا وحضرت عيسى تكرن دقل قو زانينا مؤمنة دويد الحقيقة هبوجي وكزافاي أبو سفيان قو برنامج بوري دما بحثاي كري يعني هناك مؤمنة فلبونا مثلا فقرانا بله تكتوكي ويقوها تام إيمانا وياجي تام عقيدوي نهتنا دستكرن ياجي عقيدة وزعيفي تيدا هيا لحبشيستاني أو حياته خوش أو راحتياغو وك ملتي ما يقو فيك مثلا دتشنا أوروبا دبينن يعني أمنات ديني وهذا هنا جوشكية تشيتك يعني سيدا دواري مدنيت و نوهاتن edi مكه gelek li peş bu. بله Fakat duvarı tevhid edip şundum abi. Çünkü pud habandın. Fakat duvarı medeniyet edil gor bajar u devlete cirani hal peş bu çünkü Kabel mekke كعبل bu. وربو شنو هاتن تفقر Çare etrafı Cezire Arabistan'ı insan da hatın kabi. Medeniyet u nuhatın brastici Mekke dil peş bu, nav insan adıcıl peş bu. Disa duvarı belagat ve edebiyat edi. Gele Arablı peş bu. Fakat devlet ekvani bire suna bu. Hatta beryan risaleti begelek sal yani takriba 105 sali dibe halkı Mekke Krali Bizans'ı herak dibe jinava halkı Mekke karareki hilde bjeri navici Osman bin Nizamçı'yı tacak ecer şeydik. O yetişini Mekke dibe tu Krali Mekke jinha ubşundu. Dev mevgiri dahi bu fakat tu Krali bajeri. Diçi kraltiya iş taraf halkı dinayı kabul. Halkı Mekke dibe Krali Mekke ancak Kabe'yi tu Kral Mekke'ni karın habuna bidominin kraltiye bugün kabul nakin. Hatta dibe bu kabul nakirin mesela İmparatoriya Bizans riya ticareta Suri halkı Mekke'ye girdi. Yani jibog daxwaza kral bicinahat riya kraltiya riya ticareta Suri demek direj halkı Mekke'ye hat girdin. Jibog kralti kabul nakirbun. Fakat o duvarı tevhid dedi Habeşistanlı peş bu çünkü İncil duhandan rahip u papaz navan. Sputar ibadet net Sputar ibadet net kene. Sputa habandına puta sput peresta aciz bun. Jve heledi li peşe halkı Mekke. Fakat mümine muvahhid yani piştiği Peygamber aleyhissalatu vesselam bi İslam ve Kur'an-ı Şerefyar bu vanji iman bi Resulü Xwedê yani iş tevhidek zelal haberdar bun. Jibo tevhidek zelal ilan kiribun. بصلاة وان وقومي خا برهاف طابو قال لك أزيت وإشكنجار سران سر معبون تركا حميد اشتيخو كربون دچون حبشيستاني هلبت ديسا الورجي توحيدك زلال عالم بكرانا فقط جبوك توحيدك زلال عالم بكرانا دبوا في توحيد زلال نهتا حساب راهب باباز وأحباري فلو يهودية جبر بيه كيجي مهاجر بريا بريك هبن هر حبشیستانی خدای تعالی دو خصوصیت داده شیرت وان کردی اون حزی که نزبان خصوصیت داده یعنی وسیله رسول الله علیه الصلاة والسلام یک جه سیدا مسلمان بملتجدی و بچانا دولتک دوری التجاد کردن التجاد کردن زمانه کردین کی گرانه پنابر جوان سيدا اف كلمه التجاء وملتجيد زندكم كثير تلي زمانه يعني دو كردي دي به پنابر ملتجار جبر به مگو ام با مشهور بين زمان يعني دناوات تركي ده زفت استعمال كرن التجاء فقط نه تركيا يعني و بملتجدي بچانا دولتك فلها دغه خب دسته بدعت و دلالتي فلها برندانا دینه فلهتیه دوگو تباندور سروان نکرا چونکی هین نونو سالان بوتی بینجابو دمک درشت سروان درباس نبو او فلهه گو دوتن عیسی کره خداینا خاصم دوگو اف فکر قبول نکرانا mücahede İslami muhacira. Jiber ve ki mihacir beriyaj Mekke buraya kabul Xudayı Teala
ji Qur'ana pîrozê da bi navê Meryem sûretekî dadixe bi sohbeta xwe borî jî dîsa me behsa sûretê Meryem kiribû di destpêka vî sûretê Seyda bi taybetî serpêhatiya Hezretî Yehya û İsayê kurê Meryem tê beyan kirin. Dîsa di qismê pişt re xweda heqîqeta dînê filehtiyê û paşê jî tehrîfkirina dînê filehtiyê tîne ziman vî sûretî. Yani hem file heqîqetayê berê çi bû pişt re jî çawa hatî tarîf kirin paşa vî sûretî de tîne ziman. Çima ji bo got muhacir merselê fêm bikin, heqiyê bi heqî nas bikin û xwe ji İncîla muherref biparêzin. Xwe de Teala ev şîreta yekem bû wan dikir. Şîreta duyem jî talîmata got Xwedayê Teala dayî muhacira sûretê Ankebût ayeta 46 de ev talîmat beyan kirî. Mesela ev ayet beriya hicretê bi kêlîkek yani bi lehzakê hema muhacir beriya birêkevin Xwe de Teala daxistiye. Muhacir jî di xusûsiyetê dînê Nesara de hişyar kirî dîsa nexwasim duwarê baweriya teslîsê de. Mana ev ayet hûn hez dikin mana wê zêbînim ziman Xweda Azze ve Celle me got sûretê Ankebût ayeta 46 daxistî muhacir hişyar kirine çi dibe jî dibe bi ehlil kitaba re yani ewanê got kitap hatine dan ciwan re bi şiklê herî xweşik mücadelê bikin. Ji wana ê got zulmê dikin hûn dikarin bi şiddet wan re mücadelê bikin û ji wan re bibêjin em hem bi tiştê ji merdaketî îman etînin hem bi tiştê ji merdaketî îman etînin û hem jî bi tiştê ji werdaketî em îman etînin. İlahê me jî ilahê we jî hew yekî bi tenê. Di vir de Xweda Azze ve Celle rasta rasta baweriya teslîsê li nav çavê fileha dixe. Yani ilahê me jî ilahê we jî hew yekî bi tenê. Yani tevhîdê îlan tevhîdê îlan dike. Didî fileha heşa digot Xweda ji sê hebûna Cebraîl, Ruhul Kudûs yani Ruhul Kudûs û İsa û Meryem û Xwedê digot ji vana tê meydanê Xwedê Teala jî dibe bêj ji wan re em weyekin ilahê me jî ê we jî hew yekî bi tenê em ancak ji wî re ser nixwînin. Heberiya muhacir birêkevin bi kêlîkekê Xwedê Teala bi vê xusûsiyetê wan dipêçe da got çaxa Habeşistanê bi mensûbê dînê Nesara re werin muqabil hev dikarin bersiva xwe bidin. Yani Xwedayê Teala divir dibe Seyda dibe hûn fileha hûn û fileha hatin muqabil hev bi fileha re bi şeklê herî xweş herî nerm mücadelê bikin. Ne bi şeklê hêşk wan re mücadelê bikin. Fakat yani بعلمي بالدليل بحكمة بتثبيت بعلم عرفاني dibe çima çünkü dibe gohta hum vî şeklî mücadele bikin meyla hinek av bal İslamê biçe dibe hinek li teslîsa xwe hayîdar bibin û jê vegerin tewhîdek zelal tewhîdek bêbermayî îlan bikin. Dîsa Xwedê Teala ji wan re dibêje dibe ji wan re bibêjin hûn ne ser hişk û mutahassibin. Dedi Kur'an digelek cedid jî dibêje. Hûn ê yên nezî xwe herî nezî xwe fileha bibin. Nertiyê de dijwar hûn ê Yahudiya bibin. Yahudî li gor wan ne mutahassibin bi rastî jî. û bidin nîşandan got hûn hem ji kitaba xwe hem jî jiyan jiya wan yexîn dike. Ji Müslümanan Xwedê Teala vê heqîqetê beyan dike. Çünkü her du qisim jî ji yekîtiya xwe da û emrê ji bona insana şandiyê bawer dikin hem file hem Müslüman. Piştî vê fermana xwe da muhacir wek yekî tevdîra xwe bibîne, tevê amadekariyê xwe biqedîne, Xwedayê Teala jî tevdîra wan didît, wan bi şeklê herî dawî amade dikir û derdixisire. Seyda piştî vê fermana xwe da ji bo hicreta Habeşistanê amadeyê dawî hatin kirin û di meha Recebê di pêncê sala nubûwetê pênca di meha Recebê de 12 zilam û 5 pîrek bi tevatî 17 kes ji bo belakirina dînê xwe da ji bajarê gotê de mezin bibûn, ji bajarê got gelek kêf û şahî tê de derbas kiribûn lê mezin bibûn, bajarê xwe terk dikirin û diketin rêya Habeşistanê. Muhacir
درشایی ده نچون حبشیستانه هفته درباس بوجی ما گود بحری ده چون حبشیستانه سبب که بحری جی شوپاندنا بحری لگور آر رشایی گلک زوره جوه لجی پیغمبر علیه الصلاة والسلام جبوگ اصحابی وی بشکل کی هری بیت هلوگه نه شوپاندن امریوان بچونا بحری گل تاریخ براستی بدرکتنا مهاجرات تاریخ جزلما ظالما جارك دي شرم دكر شرم دكر چما çünkü suce van insana çı bu galo yani van insana ne mali kesi xwarı bu ne namusa keseki paymal kiribun ne erişi keseki kiribun ne kes kuştu bu sırf jibogo dugotin rabbime rabbaki bteneyi kavmevan bu ne yarevan dav u doza İslam'ı hama لمکه هاتو نقطه قد بسکناندنی جبر به که جی پیغمبری اسلامی جبو بردوام دعوی بکار بینه امره وان مهاجرا بدرکتنه کربو جبر کد شون جبر قومی خود شون درجیا تاریخ ده دعوتوانی اسلامی ایگو دعوا کو کیا پیغمبر کرنه محقق اول قومی وان کتیه علیه وان قومی وان بولنه یاده وان پیغمبر علیه الصلاة والسلام جی او قومی وی هم ببون نیاری وی هم جی ببون نیاری رهوالی وی یعنی یول arkadaşı وی ببون نیاری هر دیاجی ev mümin واحد ev muhacir قافله muhacira radbun bidizi yeko dudo jinava bajare xwe derdiketin çünkü muhacir nikari bu mcivaki jinava bajar derketana debu her keli ki müşrika وان فرق بکرا وان زفت بکرا وان یا مکه دبو هناك حبس بکرانا دبو هناك شهید بکرانا جبر وی که جیت قیالا نیوروژه ده داو دما و قریشی خوا قیلوله دکرن ده قیالا نیوروژه ده مهاجر یکو دو جواجر در دکتونو ببال قزل دنیزه و به هلا جده و دنشیان بدرکتنا وان مهاجرا دناوا مهاجر آده وجی کرم کر کچا پیغمبر علیه الصلاة والسلام حضرت رقیه و زاوایی حضرت عثمان کره عفان جیه بو aslında tarih cara kadın pişti Lut aleyhisselam tekarrür döker Peygamber aleyhissalatu vesselam çağa Hazreti Rukiye u Osman havra dibinin gijmek dert kevin dibi pişti Lut aleyhisselam ایگو تولی بیرگا خوا تولی عرض و عیالی خوا جباجاره خوا درکتنه حضرتی عثمان جبو توحیدی ایگوش باجاره خوا درکتنه اف قفیلا بچوک مگوش حفظه کسا دهات المیدان سیدا دناوا وان کسا ده از بیم بلکی صحبت خوی دیز جی معانی زمان هک دمام ماوی بریان نابر من نابوان بکرتاهی ذکر دقیقه سیدا اف کسانا اون حز ذکر ناویان بکرتاهی امی بین زمان کرم دار بن ناویان و منصوبه کجان قبیله مثلا عثمانی کره عفان جه قبیله امیهی رقیه کچا محمد جه قبیله هاشمیه دیگر بیرکایی عثمانی کره محزون جه قبیله بنی جموحه عبدالرحمن کره عوف جه قبیله بنی زهره مصعب کره عمیر جه قبیله عبدالداره زبیره کره عوام جه قبیله عبدالداره ابو حذیفه کره عتبه اولای عتبه بن ربیعایی کره مزنکی کره مزنکی قبیله اسد بن عبدالعزایی سهلا کچا سهیل تدي سهيل بن عامر هي بله اوجي مشهور سهله كچاوي يعني وي دمت بو دبلوماتيكي وا يعني قبيله عمر بن لوعي ابو سلمة بن عبد اسد مخزوميه ابو سلمة مسلمة بيركاوي ذاتا ديسا عمري كوري ربيعه الانزيش قبيله بنو عدي مربي حضرت عمر ابو سبره بنت ابي رحم اوجي قبيله عمر بن لوحي سيدا ام كلثوم من سهيل بيركا ابو سبري عبد الله كوري مسعود بيجرتيه قريشاي شوانك يعني خاطبي كوري عمر اوجي بيجرتيه قريشاي سهيل كوري بيضا اوجي بيجرتيه قريشاي ليلى كچا حسمه
پیرکا امری کره ربیعایی اف قفله هفده کس جوان کسا دهات میدان جوینا که یعنی مصعب کره عمر بریا هجرت مکه دمکی هجرتی حبشستان هجرتی ویجی کری بگری ای بسیار پیغمبر علیه السلام ایشان دی ساعت خوش مسیدا گلی تماشاوانی عزیز پشتی نوبره که ام دی سپهرنی ان شاء الله جمع نفقتن بله تماشاوانی عزیز ام جاره کدی پشتی نوبره ام بهفرنا ما بحثا هجرت حبشستانی کرد بگو دنا وی کاروانی گو اول هجرت کردن دا عثمان كري عفان جو زاوي رسول الله عليه الصلاة والسلام وقي زاوي رقية جهبو جو رسول الله عليه الصلاة والسلام جو تبو دبر دعوة توحيد إذا بش حضرتي لوطرا أول يعني إيجو دجال عائلة أخو دجال مالبات أخو هجرت كرنا عثمان كري عفانا سيدا كرم بكن شركة وشوبان دبو بله سیدا پشتی گو مهاجر یکو دو بدزیج نوا باجهرین مکه درکتن خواگیهاندن بحرا سور بال جدا و قزل دنس فقط مشرک مکه او شوپاندن پشتی گو فرق کرن هنک انسان جمکه هجرت کرن جمکه درکتنه و باجهره دنیای دولتی دنیای بلا ببن جبوک وی دنگی نهلن جدر وی مکل تو دورا بلا ببه او شوپاندن ارمان جا مشرکا گوان بگرن یا حبس بکن یا شهید بکن فقط مهاجر زود خواگهاند بون بحری تقدیرا الهی دماد دگهجن بر بحری دبه هنگامه دو تکنتین لساحیل سکنن عثمانی کره معزون دشه بوان را بازار دکی او خدیه تکنا هر مهاجرک لهمبر نیوزیری لهف دکن گوی وان بگهین حبشستانی و حیث رونیوا ددن خدیه وان هر دو تکنا لتکنا سوار دبن بشتی گوش ساحیل چند میلا بدور دکن درن دگهجن نوا بحری مشرک مکه تین کلکا ساحیل سکنن دنارن گو مهاجر هر دو تکنا سوار بونه و مسافاک پر دور کتنه دشکی گو بکرانا نما بو را دبن پولی پوشمان ودگرن مکه tabi ودگرن مکه قومی وان گلک رخنال وان دکه دبی چاوا و وزفت نکرن demek ki دوی دمه ده اوی گو پیوان خصبون انسانی بطل بون انسانی سواری بون جهاتی بون جبر وی یکیجی تن لوماندن شخوا چاغا جنابا باجر درد کبن پیغمبر علیه صلات و سلام جبونا گوب سلامتی بگهجم قناغا خواه دعا دکه پیغمبر علیه صلات و سلام شخوا برکتا دعای رسول خدا و بزانبون و پلانی بی مهاجر بسلامتی جنابا باجر مکه درد کبن حتی دبی بریاد درد کبن دهنک روایت ده دبی پیغمبر علیه صلات و سلام نامه یکشی نویس هند یعنی مکتوبه جواب مهاجر تمثیل کاروان به مکتوبه بده نجاشی جی مهاجر وحوینه لباخه دستیویل سروان هبه مقاطعی لوان بکی tabi dehinek tarih adı ben hicreta dudadı dama Hazreti Cafer-i Kure Ebu Talib güçü Peygamber aleyhissalatu vesselam kafile peşi de Cafer neynet veya peşi seyda fakat vagmago inşallah ve barnamede neket barnamagde deme binin zaman muhacir ne careki duda şuna Habeşistan'ı mesela pe sala nübüvveti penca Mahar Recep dev hicreta yekam bikar hatiye. Pişti ve didiroka derbas sebe em dinaran gelek ashabe yeko dudo sise derketin icmek hep dizi و محقق جی لسر امری پیغمبر علیه السلام برای خدا نه حبشستانی وشونه یعنی ارمانجا پیغمبری اسلام گلور کوملک بچوک جواکک بچوک بکار ساز بکه ند بن دسته مشرکا الولات کی بريش توحید خبردار کوملک بچوک ساز بکه و گلمکه دعوه بسکن جی پیغمبر علیه السلام جی پیش روزه ده چاقا المکه شرط زور و زحمت ببین او جهر الور دعوه خبردار اگر خدا مدینه آماده نکرا احتمالک مزن جه هجرت به حبشستان یعنی چونکی دریک لور و وو جمسومان آقا
بله ولی تشابه خودش وراز بسیده تهیت أجمعين. رسول الله عليه الصلاة والسلام دعوة كمظن جير هاتية بله جبونا خاطري قو في دعوة مشرك جي تخواصن في دعوة ومنسوبة في دعوة أسير بك بله فقط جبر قوت حقيقة التوحيد دا آزادي هيا ورسول الله عليه السلام تخوازي في التوحيد دين التوحيد في دعوة مظن آزاد بكي وإنساني منسوبة بيجي بله إيجا دخوازي جيه كي قو ندبن هما مشركة دبي شخورت بجيري حبشيستان جفيرة زحمو سايدة بله ودقال فيجي مثلا رسول الله عليه السلام قال لك تدبيراوي هبو ودقال فانقا يعني تدبيراوي قويكو مثلا مجاهد دركتنا مهاجر دركتنا والدرفي مكي بونكم بله نبقى في لحالي تشونا يعني بله. يكو تشونا دقال فيجي ديسا مشرك وات شوبيني بله ورسول الله عليه الصلاة والسلام يعني مشركة دمكي هف قاسي لحبس كرنا في دعوة قرانا جو رسول الله عليه السلام خوستيه جو بحرك مظنته غينا قبا مشركة وفان سانا راست وجو نبحر جيبانا جو دبري دبانا يعني دبجائية دبانا ويقرتبا فكرا راست. دبانا إجا سيدا السر جو تشما حبشيستان رسول الله عليه الصلاة والسلام بله. تديت برنامج بوري دجي وبحث كر وكلام كر رسول الله عليه الصلاة والسلام جبر عدالة نجاشي بله حبشيستان بجارت هم جبر صالح بو ناوي إنسان يجي صالح بو يعني هم عادل بو وهم صالح بو قال لك إنسان هنا بله نصالحن لعادلن أما النجاشي هم صالح بو وهم يعادل بو وهم مسلمانا حبشيستان زاني بو بريا هنجي جي جوان إنسان يقول تشوفون رسول الله شي عندهم قال لك جارا جبو تجارتي تشوفون حبشيستان يعني راست جيانا الوير حياتا وير كاريبون بدومينن زيدا بي او كندبون يعني زيدا بي نتش يعني معلومة والله كي جوش بني دور بي وإنسان ندي تبي حقا تشوناوي دبي جو بسجريك ندي بخرا بيني هم حبشيستان أن دفرائي من بو يعني دستي مشتركة رحت ندقى هيدا أنجح كاريبون يعني دزلامي خويا دا دو وزيري خوا بشي نجم مزني حبشتاني كي جو كرنا جيد بيشا برنامج دي إن شاء الله أمي تفدا أو بكن والرسول الله عليه الصلاة والسلام ده در حق حبشيستاني ده خشك بالجي وزانينا يهب بله يعني وكإنسان كي جو جي لنجي خو نبي لنجي خو بافيجي نه صاب والرسول الله عليه الصلاة والسلام جي لنجي خو ديت وقافا خو تافيت وقا مقصد خوش يعني أمكان بالنسبة رسول الله عليه الصلاة والسلام دماغو مشركة أفتشتيت قوي ندبن دستي وادا قواتا كديل جيكي دي تشيد بي بهتر إيجا أف دعوة جديدة ومصندية وتهلوكة وقالك جواجي مثلا بهيفيبون إيجا قو أمنما كارن في دعوة دنافا ما كده بيرن وحبس بكن ومثلا أم ضبط بكن افترض ده مشركة چه بونه سيدا بله خود جورازی سیدا مهاجر بقوتا بای بحری پرزو گهاشتن بله حبشیستانی سيدا بشتی گو گهاشتن حبشیستانی آرمانجا چونا خو جی مزن حبشیستانی نجاشی رو بیان کرن نجاشی براستی جی وک هیوی جهات بو کرن مهاجر حواندن قیمت داوان و فراغی گوجوان را لازم بو بکار آنی آماده کاریوان جبنی ده تفدانی مهاجر براستی جید حبشیستانی ده دهندر اتمسفر و اوینک خوشیه ده دجینین بسربستی هم عبادتی خود کرن هم جی دم تبلیغا دعوا اسلامی دناوا خلق حبشی ده دکر حواندنا مهاجرایی به وی شکلی براستی جی تفگرک هیوی داشت هلا نجاشی ده yani edi muhaciracı heviyavan de necaşi de god peştit peşaroje de iman epxada o Resulü bini çünkü gallaki bu muhacir arab kanci muhamelat kır teklidi kır. Ser hicreta Habeşistan edi seyda düme huniv derbası be dedi mago muhacir سالا نبوتی پنجا ماه رجب دی یا داویا ماه رمضان بو یا جی ناوندا ماه رمضان بو
مهاجر لحبشستان هندر اتمسفرا اوین و خوشیه دجین روجا كيش نشكابه خبرك دش حبشستاني دبيجي خلقي مكي بتباتي ايمان بخدا ورسولي بيانيه وتف لحوشا كابي سجده بون البيغمبر عليه الصلاه والسلام حقيقة في مسألة شافو سيدا يعني سيدا حقيقة في مسألة ان شاء الله بين زمان ام مسألة تاريخ ديرو كده غراني مسألة غراني ام مسألة سيدا سورة النجم دات كبي سورة النجم سورة كي قال لك حرق بار يعني أقجية يعني مخاطبة خوا مستكي إنسان اللي قداريت كانوها يعني تسليم دبن يعني تكيلي كده جيبه تسليم دبن يعني روح جسدا دردخي بله هيني خدك سورة النجم جسد قال لك كيفال آدمين يعني روح جسدا دردخي سورة كي حرق بار شو تماشاوانه ما قرآن خونده زانن حتی سید قطب رحم و رازی بونا خدا لسر به دبیجیم حبسه فیزیلال دنویسان دبیز گهاشتم تفسیرات فیزیلال درباست برای ما خونده زانن دبیز گهاشتم می صورتی مگو سبحان الله يعني چاوا انسان و مشرک و دما بیدنگی بیزن هرن سجده دبی باور بیل که قوشا کلکامه دبی صورت نجم دهات خواندن دبی بخبرم چون سجده دماغ گیاشت آیتا سجده دبی جا بحث بینن بدم برجع بخوا ایگت خوینه بخمبره يعني دنابناوي وربيوي تناف برج غير جبرائيل تن ايجد خوينه بخمبره واتموسفرا مكي ونيارتيا مشروكا وجدنگه بخمبر دركبه دبي چما مشروك سجده ناب يعني جبرگو دمك مشرك الهمبر في خلنا في سورة النجم دشنا سجده واب خبر جدگه حبشستان به مشرك مسلمان بونا في پیغمبر عليه السلام تدید صحبته خوی بريده مگو مشرک ابگل لك شکلان نیارتی دکر یک جیجی چه قرآن دهات خوندن دگو قلبالغی بکن تی بیرا تی تماشاوانه ما دگو قلبالغی بکن آیت حتا فقط چه سورته نجماتی خوندن ایک قلبالغ کرن جی هفدو سکن آندن گو تی بسکنن هلا که چد بیجی افزلام حتی داویل سورته نجم گهدار کرنه و تف هفر چون سجده دبید ناوانده هو وليدي كريم مغيرة نتشوي أوجي بشتاوي دبي ديشيا يعني بتريماي رو بالفطري يعني دبي نقاري وبشا دبي جبوك أوجي سجدة خو إثبات بك بكار بينه جي أردي راخشتي كل ما أخو داني سر عنيا خو أو أخ سبارتي عنيا خو يعني نشانك وأجي شوم سجدة يعني أز نقارم داخولهم فقط وأجي شوم سجدة يعني تب هفره سجده بونه لحوشا كعبه تابي چغاv مرسله بکارته لچار اطرافه مکه تی اعلان کرن مشرک تبا دبج نیارتیا خبر دا ودان به پیغمبر علیه الصلاة والسلام هناك دبن دبج بردای هناك دبن ایمان آنی هناك دبن işte پیغمبر علیه الصلاة والسلام و مشرک صلح کرن نابینا خود نمانه ارتیا يعني بشكل كي خبرك هركيل غورخه بلا كرن جزيره عربستاني اف خبر شو حبشستاني برستي سيدا يعني قونها برنامج من ندر حقي سيره الرسول عليه السلام دبا يعني تفسيرها في سوري بلي وقلت يعني حرك باري وعقجتيا في سوري يعني هي استراش تعوات يعني سيدات درباره مثلا غراني ان شاء الله بم صحبته پیش د نیف صحبت خامل سر بگن چونکی مثلا عبرت ام پر کرد ما بحثاوی يعني دعوتواني اسلامي گو ايرو الاوروبا نا ايرو هر چار کوشه دنیاینا وی سوره نجم بله يعني گو مشرك بچونه سجده او مشركي گو الخينا رسول خدا عليه السلام دگران گو و مسلمانش بو مثلا باز ده جوالات خو کی اف مسلمان جنیویجه باوی هم مشرک بون باوش مثلا کره ولیتی کره مغیره حذیفه بله چویه يعني بخوجي ويو بيرجع خوجي دنابي قافله حبشستاني پیشیده اوجي هيا يعني حقيقه يعني اف اسلام اف الاليه وي سيره بنري
تل طرفي حديثي بنري بله. تل طرفي تفسيري بنري يعني تل ديروكي بنري يعني تل دجمنا بنري يعني حقيقة يعني رخكي وي طرفك وي كيم تنابين يعني إنسانك وإنسان خدي عاقل ونأسيري نفسه شهوته وإسيري هناك مثلا آغا وهناك جوجو قوتي ديا إنسانة يعني إنسان حرة آزادة خدي عقله أف إنسان بحريتي أخو بآزاديتي أخو وبعقله وعلمه أخو آياتك كيجان آيات القرآن بنري كيجان سوري بنري ياجي أف تقلي إسلامي جو ما قوتن جو حديثة سيرة ديروكا تفسير الكيجاني جد نري برا بنري ويتدا مسلمان بي باشقا چاره نينه باشقا يعني بتدفري دا نكاري إنسان وقتا لامبا بيت كوي روح در ودور بن روح ناي إنسان بخوازي كاري بقري لامبا خوا بخوازي كاري البرخو بكيرش أو خارج فقط باشقا إنسان تدفري دا ناچه يعني وأف ديني قهالو فراجي بو مثلا ديني نو لقوري تمام ديني سماوية نو ديني إسلامية بشتي مثلا بشتي يهوديتية بشتي فلاتية ديني إسلامي مسلمانتي هات وإيلو أم دنارن يعني شيكا دينياي مسلمانة تيمكي تأثيرها في حقيقتها بله. وهم سيدا يعني بريا قسمي أولي برنامج قسمي أول دوا بحثا آياتك كديجي كرويجي زحبة الكش يعني بالام كشاب راستي تدي مثلا مسلمان دبيجن دبي أم باوريه بتشتيل جم خو وتشتيل جم وجه أمتين أم باوريه بيخمبري خو بيخمبري و بيخمبري بري بيخمبري ويعني يقول موسى عليه السلام وجه أمتين أم في فراهية خاصة إسلامية بله. فقط مثلا يعني فالله مثلا يهودي دبيجن بحاشا عيسى كري مريمي حاشا زنا هيك بويا مثلا فالله ددر حقي مثلا هناك بيخمبري بنو إسرائيل هذا تش نديد بيجن يعني تنابرا وهذا قالكي تشتي دور هنا فقط ما مسألة توحيد بيها مسألة توحيد بيها يعني تمامي بيخمبري دي مثلا أم زمانك خوش أم بحثات كن نابي والزارو كي خود كن يعني أفجي براستي فرهية في ديني و يعني حقيقة في ديني تتي أبكرم شو إسلام سيدا جبو تعريفات ديني بريا خو تعمير بكاتي بنا سيدا اگر تعريفات نبا خدا عز وجل اسلام ندشان دمكي تعريفات هاتي كرن جبو ان تعمير بكاتي جبو هم ناوروكاوان زلال تسيغ بكي وتحريفات وان تعمير بكي خدا تعالى پیغمبر داویا زمان قصدي شاندي سيدا دوي واري قرآن و اب حرق بارتياوي دا عقل جتياوي درجيات تاريخي دي براستی جی تدی پیغمبر علیه الصلاة والسلام دبی شیرت و نصیحتش دلا درکه تأثیر دلا بکه ایش زمان درکه تأثیر الگوهار بکه یعنی پیغمبر علیه السلام تدی شخوا پیشوانه ویشی او ویکاری تأثیر البته خدا گهداریاوی دهات کرن لی دهات کرن فقط شخواست دم و دوران درواس بجید خدا عز وجل دبیجی بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا محقق أف قرآن تي نسر يا هري راس مثلا يا في هفته بو يا هفته دبو دروجنامه دوروها بريد غصة دوروها بريد وجخان بحثا جناح عبد الباسط عبد الصمد بكرن دبي عبد الباسط عبد الصمد قال لك دولتي أجنبية أبي أوروبا يكشوية كسين غير مسلم جي شغال خندنا قرآن لويجو هدار كرنه دبي جدي إيمان آنين قرآن بيروز أو تأثيره خي حرق بار وندانه كري بالعكس بپیشتر شوی چونکی عصر پیش دکتی قرآن استاد دبی بهتر جام دبی خزینه بهتر درتین وندا نکری هاوگ ام بإخلاص و صمیمیت وان آیت قرآنی بکینن انسانی تیه وان آیتا گجوان آیتار تیه ام هیویدارن
چا ویدم مشرک به حمد خود چون سجده ایروجی به حمد خود وش آیت قرآن حقیقتی وره ویسر نخوم شو مشرك زي ترسيدا مسلمان نخاص يعني نسل إسلام زح محتاجة محتاجة قرآن يعني بله سيدام نها مثلا مشركة بلكي يعني هي أف حقيقتنا ديتها فقط يعني يا غريب أبغو مسلمان تابعي قرآني وروج كي مراقناك يعني كا زبخينم كا أزبعلمم كا ربي مش مرتشد بيجي يعني شتي ده يعني والله جوه اللي سيدا هر مسلمانك درجة عمره خده بكيماني جرك تفسير القرآن يكرت بخوينه هقني كاربعة درجة بخوينه جي يكرت بخوينه تفسير كرت هنه معال ثاني نكافي يعني معنى آيات ثاني قنج مرة بخوينه شو حقي لازم مرة بخوينه جي فقط أو ثاني نكافي چونكي بنجها قالك آيات معنى غريب ده نزول سببين نزولا قالك آيات غريبا جوه هلی چاقا هر براکی ما هر خوشکک ما یخوندوان درجه عمری خود تفسیر قرآنی کرد بخوینه ویزانه برابی چیر دبیجی امری بشکلی منعوی شکلی و لازم بکیجی چونکی ام نزانه بن وک حدیث پیغمبر علیه السلام به انسان دجمنه تشتیگ نزانه دجمنه نزانیه و چایه بلکی دم به حمدی خوشی ام نيارتيا ديني خوب كن قال لك برايما قال لك انسان مسلمان بلكي دي قال حج وزكاة وروجيا ويهيجي نيارتيا انسان مسلمان ممكن نيارتيا براي خا خوشكي خوب كي فقط جيبو نشمتي لازمش قرآن خبردار فايزي بستين فايزي بستين قرآن باي بستين سيدا بشتي افدنك دشا حبشستان جي اصحاب پیغمبر عليه الصلاة والسلام بهفد شعورن دبي كام چي بگن يعني اف سجدة برنا ملتي مكي بشتي اف خبر دق هجور جي كوم دبن دبي كام چي بكن واي مكة مسلمان بو ارمانجا هاتنا ما رسول خدا جمر بيان كره بو بشتي مكة مسلمان بو تو بخيل تنگي و زوردستي جي نمان تو معنا قوم الفر من جين بلي جبل 4-5 اصحابا پريوان یدی دبی امی وگرن ولاتی خوا چونکی ام تخازن لبار رسول خدا بن ام تخازن درس و تعلیم اسلام و قرآن بسینن و را دبن ده تا روایت ناجی دبی 12 کس ودگرن يعني روایت مدبن 7 حبل حبشستان دمینن هنگ جی دبی 5 کس دمینن را دبن دیسا ودگرن مکی ودگرن نزی مکی دکن سیدا بریا داخلی باجر ببن لقایی زلامكي قبيلة بني كنانة دبن جبو حقيقتا به خبر ناس بكن جيد برسند بما خبرك ورا بيستي راست يانا اف زلامش قبيلة بني كنانة دبي راست ولا محمد الحوشاك هابي مشواركي سهر لقريشيا تشكر وبشتيك سهر بطال بو قريشي ديستس بنيارتياوي كن يعني سهر لون تشكر تفشخر برسجدي فقط سهراي بطال بو بشتيج هيم بون قريشي ديسا نيارتيا خد دومان رادبن مهاجر لويلي هالدا دمامة قد يعيش سيدا تدقيمة معنا لويلي قريشي مهاجر فهم دكن و حقيقة بنجهاوي خبر درو دفكرن دبيم تشبكن ديس فهمت شيء دبي ياقان جميع هركيد بن حماية أكيد يعني داخلي مكة ببن عادتك حماية إن شاء الله عمل سرب سكن سيدات صوبت يا خوي بيش ده چونكي هم هندروي ونكن نايف هم كرين شما هنا قاعدة وهبون حماية ناب عرب هذا عمل صوبتني خد إن شاء الله بين زمان رادبن حماية وقت دخل بنا أنا بودي أنا شيء إنسان خد دخل قبيلة كده إنسان كي بكسب مجال خد دخل يجي جاي ولاتك ويش هاي جواره بو وكيل تجايز بسيدا بله سيدات بياقن جمع هركيد بن حماية كده داخلي مكة ببن وهر صحابة بن حماية يكي قريشي ده داخلي مكة ده چونكي راستا نقاري بو مچانا مكة مشركي مكة دبو تبع خرابية بانيا سريوان ناف أصحابه ده هو عبد الله كريم مسعود بتنه بحماية كابن مكة دبي محامية مخداعي كسكي حماية بكتنه أو بتنه بحامية كذا يده تب حماية
داخل بن حماية هنا كديدة ادوان حماية جيت هناك بوياري غريب شيبون ان شاء الله برنامج خيدي دامي بنزما بله تماشاوانی عزیز ام ایروژی گهانه داویا برنامه خوا سیر النبی عليه الصلاة والسلام حتى برنامه كدي بمنن خير وخشيته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.